tuma logino dewasa hanya hai harpego thungma hai Sharmila Debruma thangnai 29 February wo bwsai bwsano khibibo inokni ongkhori thangmani kubuni jelabai tabubo salto kaibo nogoti philyaku bwsaini mung Omorjit Debruma 24 Ramchandra Ghatni Tulashikor Satiram Para bwsa class 3 o se poriwi tongkho maya korikhe nokni ongkhori thangmani Sharmila Debruma tabubo bwsai bwsa nasinglajak nokkunawo achuklaiye bwsani mung Rikesh Debruma Tomungno Sharmila Debruma no je thayo nugui tongkhe please kokduk number korongdi 9862513905 Bosa rawi thangana saida maneng nin mano nung khara khatang nin ma nok ro ko da sa bai bai Sawo. chala bai da sa Delhi da sa Delhi. ngai nin mung tamo Rikesh. nin ma no nung na na Nanggo. nin ma tak su zaro ti no kari nung tam ka sanai khara khatang nung nin ma no bisu din nong na nin ma no kare Ikaw din. sungna tinta ni bagai nuhun mani Tini media no ring makar ke ani ke ko ani bihi 29 tariko sadiwo thangmani mane angkai samung ko thangjak ang atago nongkho thaka angkai ang samung paya ko sariko 5 ta digi roko gobono kol khakya ni tam me khang ko nane hin sangmani ke ang ba sadi se pai thabre sau angkai ningki phairi ba angkai angkai phaya dolok an tini nara bika thuikani hine angkai khana phaiwani sau angkai engko tai phongo kol khakya angkai ekbar ringai tai singlia sujo bu thaka bo sadi o thare ya bo omen apru enu bo to sawo behla oi sawta sabo bai thang dolok pongoi sawo bu mule kun saya tung saya he dolok pongoi sawo dolok bai sata aban pare angkai apun pore khai tai ni no khai ebeno ang kam samong khaji tino ebero kol khai tung bono angkai ebeno sujo mang ho bang omang sai tung su angkai ang apru khai tai ni engko bu khai ka tini su jote ang kol khai tung bono ang mia bu thuya saya khai ako ek taring hoite simi ang thuya saya ebe bono kol khai mong tung kol bu pur hamno hnai ang buta ok sanani bor thaka ang bono tam to tam sokol mane diba gam to yang khai no kuta ngai ni hingni mung khai Sharmila Debruma ngani ni mung Omorjit Debruma boki chala bai kharka na ki kamao nung tam khakai angkai ati hakana rohni le wale wan sukota boron cha rok saida man abo cha roka sut sumeta bisu bisu ro mai kai jang mani omoro kaijang mani iko 2015 kaijang hungkai iko 9 bosor bo ps me khobse sinmo khai iko Kalanpur ngamo paran mung khai Phalguna Bari serok da tong Serai Tunggu seren mung khai Rikesh Debruma kokla jawa pori tong Kiriwo koro to kobang samanogo de ang sangkai ba mare sangbai kok sawo toy sangbai kok sawo ni sai tung ke dai anggo asli lo khaje ak samu thang ke am ro angko te samu ken jaw tero pasti ni lo kono ko ma so so na yuta date an bihing no jeking no ka hangkai kita noko tuni phanyang phone rambui me ye ka an kono sebab sebenarnya ko phone number ang kontak ri nai an ko kontak number 9862513905 aro jeking no ka hangka no aro an no number ko khaju desa ko na ang an bihing no nangu
थांनाय जे एक्स सीएम तंगमानी बनो ताबुखायनो हाय पश्चिम आसन बातायनायनि बागै बनो साख्लायजाखा बीजेपी नि बखाक्तै फियाबा ताकुकटाय बुकुकसं बुसकांगा पलिटिकल पार्टी नि जे एमपी इलेक्शन हायकाबा लोकसभा इलेक्शन अब बेलायनो इम्पोर्टेंट हायंगै फायके तामनि हिंकाय पश्चिमो साख्लायजाक फानो ताबुकबो इस हायकाबा पूर्व त्रिपुराव साख्लायजागियाखो पूर्व त्रिपुराव द थांनायो तंगमानी रेबती त्रिपुरा ताबुक सीट मालिया हाय कन्फार्म हायंगै तंखा पूर्व त्रिपुराव रेबती मोहन त्रिपुरा बुसकां बातायनायनि बागै लोकसभानि जे सीट आबो मालिया माहिनो कन्फार्म हायंगै तंखा तामनि हिंकाय त्रिपुराव ताबुक बुसकांगो त्रिपुरा मथा बाय जे बीजेपी है त्रिपुरा मथा गवर्नमेंट इंडिया ते त्रिपुरा स्टेट नि बखाक्तै जे एग्रीमेंट माने बखाक्तै पूर्वनि जे आसन तंगमानि पूर्वनि लोकसभानि जे आसन तंगमानि ताबुकबो साख्लाय जायगाखौ ताकुकटाय बुकुकसं अब साबनि बान्ता आङै तंखा नासिगि नायखांका पलिटिकल बिसिंनि ककनन जों नायखांखाय पूर्व त्रिपुरानि आसन लोकसभानि आसन अब ओङै मानो त्रिपुरा मथानि याग त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफटी ओङै पूर्व त्रिपुरा आसन बातायमानो सीपीआईएम ते कांग्रेस नि बिरोधी ओङै ताकुकटाय बुकुकसं नायनायदि पलिटिकल पार्टी बोसोरज्रातै वानमा सिंसा दिगि थाङै तंखा नर कमेन्ट खायसान्दि नर बाहाय मातं ताबुकबो साख्लाय जागियाखौ पूर्व त्रिपुरानि लोकसभानि आसन साब बातायनाय फियाबा पश्चिम त्रिपुराव साख्लाय जाखा बिप्लब कुमार देव तामनिंखाय त्रिपुराव कायनिनो लोकसभानि सीट पश्चिम न साख्लाय जाक माने यागल पूर्व ताम बागै साख्लाय जागिया हंखाय यांग पलिटिकल पार्टीनि बिसिङा हाबै नायखांखाय जों नुगै मांखा मियाव त्रिपुरा मथानि यागनो पूर्व त्रिपुरानि सीट तंखना अमहाय खलाय पलिटिकल बिसिंनि कक ताकुकटाय बुकुकसं नर कमेन्ट खायसान्दि मियाव आगरतलानि मानिक एनक्लाब त्रिपुरा मथानि बखाक्तै बेलाय इम्पोर्टेंट नांकुकमानि आचुक जाखा ताकुकटाय बुकुकसं बुसकां लोकसभानि बागै तामनि हिंखाय लोकसभानि सीट कायसा जे पूर्व त्रिपुरानि तंगमानि बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा ओङै बातायनानि एलायन्स ओङै पार्टनार ओङै कायसा सीट या सगैमानो त्रिपुरा मथानि याग त्रिपुरा मथा मिया मानिक एनक्लाब आगरतलानि नांकुक माने आशोक लाइखा आजागा महाराजा प्रदुत किशोर मानिक त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो फाइखा आबनो कारिबहायनो एमडीसी रक गोबांमा दाल बिदाल त्रिपुरा मथानि लिडार रक फाइ सपायजाक जागाबो कुथुम लाइखा कक सालाइखा फियाबा साबो न कैंडिडेट दिजाकनाय साबो बातायमान त्रिपुरा मथानि साबो कैंडिडेट ओङै तंखा अबनो लोकरंनि आनि थानि सोमुं आजायजाक ताकुकटाय बुकुकसं त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट हायकाबो त्रिपुरा मथानि यागनो थाङैमानो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा ओङै कायसे कैंडिडेट खायजागिमानो आबो त्रिपुरा मथानि यागो थाङैमानो ताकुकटाय बुकुकसं तामनिंगाय थांनाय हांगार स्ट्राइक ड्रग जे खायै एग्रीमेंट ओङै फायमनि यागलोनो त्रिपुरा हास्टो त्रिपुरा सारक गोबांखौनो पूर्व त्रिपुरानि आसन आबो पुइतो फाइसिं थांखा त्रिपुरा मथानि बखागो त्रिपुरा मथानि बखाग एग्रीमेंट माने यागलोनो त्रिपुरा मथानि साकाव ताइबो लोकरगनि हामजाक मुं गोबाङै थांखा आबुनि बागै बुसकां लोकसभा बातायनायनि बागै सीट रिजागै मानो हायाकाबा याफारजागै मानो त्रिपुरा मथानि यागो याफारजागै तंखांखाय त्रिपुरा मथानि ब लिडार ब नेता साबो
bwskang MP election haikabo Loksabha Purbo Tripura o batainai lukurok comment khaisandi norok saideman sabo bataino tumungno bubagra bwskang MP election Loksabha batai khangkai norok bahai matong norok comment khaisandi phiaba obo norokni wansokmung bahai matong Tripura o tabuk Tripura mo thani nasigi naikhankai thangnai rok do NDC salake EM salake MLA salake phiaba bubagra election je assembly bidan sabha election jorao siringsa tongkha lukurokno tuidului tumno bwskang MP election haikabo Loksabha Purbo Tripurani Tripura mothani yagun yaphari rikhangkai tumno bubagra Purbo Tripura o batai khangkai norok bahai matong norok comment khaisandi takuktai bukuksong bubagra Purbo Tripura tumno batayei bwskang parliament rogo thangai Tripura sarokni haikabo je agreement implement angnani gogrok saikangkai ba budbas awai tumno bubagra na kaplai khai rohakangkai norok bahai matong norokni view norokni wansongmung takuktai bukuksong norok comment khai sahandi tamone hingkai Tripura hasteni political party tabo khaina hai norokno hanane musung piwo BJP IPFT Tripura motha milui kaisa seat rinani bagai ba candidate chongnani bagai thangai mano Tripura mothani phasingo tabuk bo saklai jagyako phiaba posim asonokando saklai jaka Biplop Kumar Deb yang Tripura mothani bkhagong kai tabuk bo saklai jagyako abo si thangai mano Tripura mothani bkhago tabo bo discuss oloi tongo maniko enclave ni yaklo dilil lam rekha bubagra kisanai den dimiani